Tshisekedi wa Congo nawe aganira uwa babiri na Trump, hanyuma barangije berekeza ku kigo cy'amahoro cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni hafi n'umuntu ya White House. Bakimara kugera aho ngaho rero, perezida wa Amerika yitwa Donald Trump yahaye ikaze abantu. Ariko rero jya kuri YouTube yacu na Dishingiro 107.5 uraba ureba uko gusinya biri kugenda mu gihe ndi kukubwira ibyabereye hariya cyangwa se ibyo aba baperezida bagiye bavuga. Perezida Donald Trump niwe watangiye avuga, atanga ikaze ku bari mu cyumba. Hanyuma Trump mu magambo ye yatangiye avuga ko uyu nguyu ari umunsi mugari, a great day, umunsi udasanzwe. Ibyo yabivuze mu gihe Perezida Kagame ndetse na Tshisekedi bazamukaga kuri stage aho bari ubungu bari gusinyira ayo masezerano. Hanyuma Trump, perezida wa Amerika, yakomeje aha ikaze abandi bayobozi b'abanyamahanga bari aho ngaho mu cyumba kiri gusinyirwamo amasezerano. Abo ngabo barimo perezida wa Angola, hakazamo perezida w'u Burundi, wa Togo, hakaza perezida wa igihe wa Kenya Uhuru Kenyatta, hakaza perezida wa Kenya uriho uyu munsi ari nawe uhagarariye cyangwa se uyoboye umuryango wa East African Community, n'umuryango wa Afrika yo mu burasirazuba. Hakaza vice perezida wa Uganda witabiriye uyu muhango mu cyimbo cya Perezida Museveni utabashije kujya kubera ko ari mu bikorwa byo kwiyamamariza amatora azaba mu kwa mbere. Abandi bahari Trump yahaye ikaze barimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar, hanyuma hakaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa United Arab Emirates, ni Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Hari kandi chairman wa Afrika yunze ubumwe. Abandi yavuze mu mazina ni umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Marco Rubio, ndetse n'abandi yagiye abaha ikaze Perezida Donald Trump. Trump rero ibindi yavuze ni biki? Trump yavuze ko mu by'ukuri amasezerano bagiye gusinya ubu ngubu tuvugana bari kwasinya, ngira ngo kuri YouTube y'iwacu uri kubibona. Trump yavuze ko ari ugushyira mu bikorwa ibyo ibihugu byombi byenyanyije mu kwezi kwa gatandatu kwashize. Hanyuma avuga ko muri aya masezerano ibikuyemo ni ibihe. Icya mbere yavuze ko ari uguhagarika imirwano bya burundu. Icya kabiri yavuze ko ari ukwambura intwaro imitwe yose iri mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se ku butaka bwa Kongo ariko itari ya leta. Ubwo aha ngaha harimo FDLR birumvikana, ariko kandi harimo na M23. Hanyuma ikindi yavuze ni uburyo bagomba gufasha impunzi z'abanyekongo birumvikana zigasubira iwabo. Ikindi Trump yavuze kiri muri amasezerano ni icyitwa ubutabera no kuryozwa inshingano cyangwa se accountability ku bantu bose bafite ibyo bakoze mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma ikindi yavuzeho ni uguha umurongo ibijyanye n'ubukungu cyangwa se ubucuruzi hagati y'ibihugu bibiri, ubwo n'u Rwanda na Kongo, ariko birumvikana Amerika nayo ikabigiramo inyungu. Trump mu magambo yavuze ngo mfitiye icyizere aba bayobozi bombi. Abayobozi bombi yavugaga ni Kagame w'u Rwanda na Tshisekedi. Akavuga ati rwose ntababeshye, twebwe ibi twiyemeje ahangaha tuzakomeza tubishyire mu bikorwa. Ati kandi nizeye ko aba bagabo babiri, ubwo avugaga Kagame na Tshisekedi, bagomba kugerageza ibishoboka byose bakabishyira mu bikorwa, ndetse bakagerageza gukomeza kugenda baharura inzira nziza ku baturage b'ibihugu byabo. Ati kubera ko ngewe nizeye ko aba baturage cyangwa se aba baperezida turi kumwe ni intwari, heroes, ni intwari z'ibihugu byabo byombi. Ngira ngo amasezerano yamaze kurangiza gusinwa, ndacyari kugenda nkubwira ibyo bagiye bavuga. Trump rero amaze kuvuga ijambo atanga umwanya ku bakuru b'ibihugu babiri. Hatangiye Perezida Paul Kagame, niwe wabanje avuga. Ariko mbere y'uko avuga Trump hari akandi kantu yongeyeho. Trump yavuze ngo twebwe turi gusinya aya masezerano, ubwo avuga Amerika, turimo turasinya aya masezerano kubera ko hari deal cyangwa se hari ubucuruzi turimo hamwe na Kongo ndetse n'u Rwanda bijyanye n'amabuye y'agaciro. Ati turizera ko iyi deal cyangwa se aya masezerano tugiye gusinyana, ubwo avugaga ku ruhande rwa Amerika icyo bayitezeho ko ari ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Avuga ati bitugiye gusinya bizatuma habaho amahirwe menshi cyane to unlock
ni ijambo ry'icyongereza, ni nko gufungura cyangwa se kuvana mu nzira inzitizi iyo ari yo yose, avuga ati bizatuma twebwe nk'abanyamerika cyangwa se nka leta zunze ubumwe za Amerika tugira andi mahirwe ku buryo dushobora kugera ku mabuye y'agaciro ya Kongo akenewe. Hanyuma kandi birumvikana ibingibi bizatuma ibihugu byanyu bibiri, niko yabwiraga Kagame na Tshisekedi, bizatuma ibihugu byanyu bigira inyungu. Hanyuma Trump aravuga ngo icyo tugiye gukora twebwe, tugiye kohereza amakampani akomeye yacu mu bihugu byanyu byombi, avuga Kongo ndetse n'u Rwanda, kugira ngo bagende bacukura ayo mabuye y'agaciro ari mu bihugu byanyu. Hanyuma aravuga ati buri wese ahangaha agiye gukorera amafaranga menshi, everybody here is going to make a lot of money, niko yavuze. Avuga ati yaba twebwe Amerika tugiye gukorera amafaranga, yaba mwebwe u Rwanda mugiye gukorera amafaranga, ndetse na Kongo igomba gukorera amafaranga. Ayo ngayo ni amagambo Perezida Trump yavuze. Hanyuma rero Trump amaze kuvuga aho ngaho, yahise atanga umwanya ku baperezida b'ibihugu byombi. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda niwe watangiye avuga. Mu kuvuga, Perezida Kagame yatangiye ashimira Perezida Donald Trump, aramubwira ati icyo tugushimira cyangwa se icyo dushimira Perezida Trump nuko ari umuyobozi utagira uruhande abogamiraho. Kagame yarashatse kuvuga iki? Yarashatse ko kuvuga ko Perezida Trump atigeze ashyigikira cyangwa atari ku ruhande rwa Kongo cyangwa rw'u Rwanda, ahubwo ari hagati. Impamvu Kagame yavuze ibi ngibi twagiye tubibona mu bihe byabanje. Hari ibihugu byinshi nk'Ububirigi, nibwo ndatangaho urugero, u Rwanda rwagiye rushinja ko bwagiye bufata uruhande, bakavuga ko bashyigikiye Kongo mu bintu byose, bashinja u Rwanda ko rurimo rwataka Kongo. Ubwo n'Ububirigi ndi kuvuga ibyanatumye ducana umubano nabwo. Hanyuma ibindi Kagame yavuze, Kagame yavuze ngo mu gihe the region cyangwa se akarere kacu k'ibiyaga bigari, ubwo ni ukuvuga akarere u Rwanda, akarere Kongo birimo, harimo n'ibihugu nk'u Burundi, Kenya, Tanzania, hano hakurya mu Bugande nabo barimo. Yavuze ngo mu gihe akarere kacu ibinyamakuru byinshi biri kugenda byandika ariko kari kuvugwa, Trump we yahise aprofita, aravuga ngo reka noneho aya mahirwe nyabyaze umusaruro, hanyuma nshaka uko aka karere k'ibiyaga binini nakazanira amahoro. Mu magambo ya Kagame yavuze ati ikirenze cyangwa se cy'ingirakamaro Perezida Trump uburyo yakoresheje ni uburyo buri pragmatic mu Cyongereza. Aha Kagame yarashatse kuvuga ngo uburyo Trump yakoresheje ni uburyo bw'ako kanya, buhita bugera ku bintu ako kanya, atari kuvuga ngo mu myaka iri imbere tuzareba, ahubwo ako kanya. More importantly, President Trump's approach is pragmatic. Ayo ni amagambo Kagame yavuze. Hanyuma Kagame mu magambo aravuga ati nk'inyungu cyangwa nk'umusaruro w'ubwo buryo bwa Trump, aravuga ati we have the clearest and most reliable path forward that we have ever had. Aravuga ngo nibura uyu munsi, Kagame niko yavuze, aravuga ati nibura uyu munsi dufite uburyo kandi butanga icyizere tutigeze tugira na rimwe mu mateka mu myaka 30 ishize akarere k'ibiyaga bigari kari guhura n'intambara. Kagame yatangiye avuga ko ibibazo biri muri Kongo cyangwa se biri mu karere nyine bimaze imyaka irenga 30. Hanyuma aravuga ati rero nibura ubu ngubu ikintu cyiza turi kwishimira nuko umusaruro w'ibyo Trump, uburyo bwa Trump bwo guhita avuga ngo mu gihe abandi bari kuvuga cyangwa se bari gufata impande, nge nta ruhande ndafata, reka ndebe impande zombi ngende nzumve nge hagati mbunge. Kagame yavuze ati umusaruro w'ibyo bya Trump nuko ubu tuvugana nta wundi muntu wabigerageje wigeze abigeraho. Hanyuma rero Kagame yakomeje avuga ko nibura ahazaza cyangwa se kuba y'amasezerano yashyirwa mu bikorwa, aravuga ngo biri ku bitugu bya African leaders, by'abayobozi b'abanyafrika, apana kuri Trump. Iki kintu Kagame yavuze ni ikintu cyumvikana. Trump ni gufasha gusinya amasezerano, ariko ntabwo ari uzaza kuyashyira mu bikorwa, ahubwo hari abandi bantu bazaza kuyashyira mu bikorwa. Avuga ngo abo ngabo ni abaperezida b'ibihugu bya Afurika, ngira ngo yavugaga bariya bari batumiwe abo bireba bose. Hanyuma Perezida Kagame ajya kwicara. Kagame akimara kuvuga,
hahise haza Tshisekedi wa Kongo yaje avuga mu rurimi rw'igifaransa ariko abasemuzi basemura mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se ngira ngo ni ibijyanye n'ikoranabuhanga. Perezida Kagame, Perezida Trump n'abandi batakoresha igifaransa bari bambaye ama ekuteri abasha guhindura ururimi rumwe mu rundi. Hanyuma rero Perezida Tshisekedi yaje nawe yatangiye ashima ndetse anavuga ko ibyo ari gushimira binatanga icyizere. Ikindi arangije aravuga ati twebwe nka perezida wa Kongo n'abanyekongo muri rusange ndarahira cyangwa ndemeza ko niyemeje ko uruhande rwanjye, ibirebwa uruhande rwanjye nzabishyira mu bikorwa. Niko Tshisekedi yavuze ibireba Kongo, ibyo Kongo isabwa muri ariya masezerano ko azabishyira mu bikorwa. Hanyuma yongeraho ka kantu ke aravuga ati ariko ndizera ko n'u Rwanda ruzubahiriza buri kanyuguti kari muri aya masezerano, ndetse birumvikana n'umujyi w'amasezerano cyangwa se ibikubiye mu masezerano. Hanyuma arangije aravuga ati icyo nemera ni uko tugiye gufatanya mu rugamba rwo gusenya cyangwa joint struggle, ni urugamba ruhuriweho n'ibihugu bibiri, u Rwanda na Kongo, rwo kwambura intwaro imitwe itwaje intwaro muri Kongo. Mbere yuko tujya ku bandi ba perezida bavuze, reka mbanza nkwibutse ya masezerano basinye arimo iki. Impamvu ndongera kukagarukaho no kubera iki. Tshisekedi yavuze ngo twebwe uruhande rwacu nk'abanyekongo twiteguye gushyira mu bikorwa iby'amasezerano, ndizera ko n'u Rwanda narwo ruzagerageza kubahiriza ibiri muri aya masezerano. Hanyuma akandi yavuze niko nsorejeho, ni urugamba rwo kwambura intwaro imitwe itwaje intwaro ikorera muri Kongo ariko itari ya leta, kandi bigakorwa bifatanyijwemo n'ibihugu bibiri. Aha rero iyi mitwe bishatse kuvuga iki? Imitwe ihuriweho n'u Rwanda na Kongo. U Rwanda rushinja Kongo ko ifasha FDLR. FDLR murayizi ni umutwe wasize ukoze ugizwe n'abahoze mu gisirikare cy'u Rwanda n'abandi bategetsi basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda muri 1994 barangije bahungira muri Kongo. Aba ngabo rero u Rwanda rushinja Kongo gufasha FDLR, ndetse ngira ngo iyi ntambara ya M23 igitangira byavuzwe ko FDLR yari igarutse gutera mu Rwanda, hanyuma u Rwanda rushyiraho icyitwa preventive measures cyangwa defensive measures, ni uburyo bwo kwirinda. Hanyuma ku rundi ruhande Kongo nayo igashinja M23, igashinja u Rwanda ko rufasha M23. Iyo Kongo iri kuvuga iravuga ngo M23 ni abanyekongo bamwe muri bo, ariko harimo n'abanyarwanda. Ndetse Kongo yo isaba iki? Kongo iravuga ngo reka M23 ishyira hasi intwaro. Ni ibintu Kongo yahereye kera ivuga, ivuga ngo M23 nishyira hasi intwaro, tubafate tubashyire ahantu, tubaskane turebemo abanyekongo bukuri bajye hariya. Hanyuma abanyamahanga bavugaga ni bande? Abanyamahanga bavugaga nabari muri M23 ishinja ko ari abanyarwanda, ati abo ngabo nabo tubafate. Hanyuma rero muri aya masezerano yasinwe, icyo ndi kukubwira harimo kwambura intwaro imitwe itari ya leta yitwaje intwaro, nubwo ari myinshi mu burasirazuba bwa Kongo, irimo myinshi. Hariho irwanya ubutegetsi bwa Uganda, hari irwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara, hanyuma Uganda ni ADF, ariko ikomeye cyangwa se iba ishatswe kuvugwa muri amasezerano cyane kurusha iyindi yose ni FDLR. U Rwanda rushinja Kongo gufasha, hakaza na M23 Kongo ishinja u Rwanda gufasha. Kongo yo nta nubwo itinya kuvuga ko M23 ari abanyarwanda. Ubwo rero ubundi ibi bintu aho ruzingiye naho ngaho, niko abahanga bari kuvuga bati ubundi aho ruzingiye naha ngaha, ese Kongo iremera yambure M23, yambure FDLR intwaro, ireke no kwifasha bayigabeho ibitero? Hanyuma bikaba binibazwa ese koko ubwo ni nibyo abantu bari kuvuga, M23 turemera gushyira hasi intwaro
itemera ko banayishyira mu gisirikare, kuko bo basaba ko bashyira mu gisirikare, ariko Kongo ikavuga ntabwo tubashyiramo kubera ko ntabwo muri abanyekongo. Ibyo nibyo abantu bari kureba mu bintu bikomeye, ariko kandi njye nkeka ko bishobora kuzakunda, kubera ko Amerika, Trump yavuze ngo twese tugiye gukorera amafaranga, yaba twebwe abanyamerika tugiye gukorera amafaranga, ngiye kohereza kampani zacu zishinzwe ibyo gucukura amabuye y'agaciro bijya muri ubwo butaka bwanyu, niko yavuze, ngo bajye muri iyo earth cyangwa se muri iyo si yanyu hasi bacukuremo amabuye y'agaciro, hanyuma mwebwe Kongo mubona amafaranga, u Rwanda rubone amafaranga, natwe Amerika tubona amafaranga, cyane ko nicyo twebwe twishakira. Trump yabivuze. Hanyuma rero abandi bakuru b'ibihugu bari bariyo bahawe ijambo, Joao Lourenço wa Angola yavuze ashimira Trump avuga ati nibura ibyo twagiye tugerageza mu myaka yashize ntibidukundire, ubu ni umwanya mwiza ko akarere k'ibiyaga bigari kakongera gusubirana amahoro. Hanyuma hakurikiraho na Perezida Ruto wa Kenya, nawe avuga ati nyakubahwa Perezida, turabashimira ko nibura mu gihe tumaze duhangana n'ibi bibazo by'umutekano muke mu karere hari icyo mubashije kugeraho. Hanyuma na Ndayishimiye nawe ajya hariya aravuga, Ndashimiye Neva nawe aravuga ati twishimiye aya masezerano yasinwe, nibura hari icyo biraza kugenda bitanga nk'umusaruro. Ubu tuvugana rero hagiye kuba inama n'abanyamakuru cyangwa se press conference, nibyo birimo. Nyuma press conference haraza guhita hakurikiraho ko buri bose, ubwo ndavuga abakuru b'ibihugu bari hariya, bajya mu byabo mu madiri gusenyana ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo nibyo ngibyo muri make bivugiwe hariya, cyangwa se bibereye muri rirasinwa ry'amasezerano. Nibyo ngibyo, ngira ngo nibyo twavuga. Ubwo wenda ku munsi w'ejo bagenzi banjye bo muri Susuruka baraza kuza bababwira ibindi biraza kuba bikurikiyeho, ariko ni ugutegereza tukareba. Gusinya amasezerano birabaye, ariko kandi harakurikiraho iki, kuyashyira mu bikorwa nicyo gikomeye. Ntabwo hahita uvuga ngo ubwo ako kanya birarangiye, kubera ko twagiye tubona bavuga ko bari gusinya amasezerano, ariko ejo tukumva intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera, cyane ko n'ubu tuvugana muri Kongo intambara iri kuba, M23 irimo irahangana n'ingabo za Kongo. Ubwo rero urumva ko mu by'ukuri ntabwo umuntu yavuga ngo birarangiye, no gutegereza tukareba. Hanyuma nk'uko nari mbikubwiye ko Perezida wa Angola Joao Lourenço we yavuze mu byo yagiye rero nyine avuga, yavuze ati twizeye ko nibura ubu ngubu intambara igiye kurangira hagati y'abavandimwe babiri. Abavandimwe babiri ni Kongo n'u Rwanda. Hanyuma mu byo yavuze Perezida wa Angola yavuze ati twizeye ko nibura amagambo, ibivugiwe ahangaha, amasezerano asinyiwe ahangaha azagenda tubyarira umusaruro ibintu byitagiye. Bose bagarukaga ku bintu bitigeze bikunda mu myaka 30 ishize. Hanyuma Joao Lourenço wa Angola aravuga ati nibura twizeye ko rero ubu igihe kigeze kugira ngo aya masezerano agende abyara umutungo, cyangwa se abyara inyungu z'ibifatika. Worth, ibifatika, pana kuvuga mu magambo, ubwo ni amafaranga. Avuga ati nibura akarere k'ibiyaga bigari kakagenda kabyungukiramo. Hanyuma Ruto ni Perezida wa Kenya, ni nawe uyoboye East African Community, we yavuze ati rero ibyo tubona ahangaha nibura bigiye kuba bituma akarere kacu gatera imbere. Nibyo aba bakuru bombi bagiye bavuga bati nibura icyo twemeza mu gihe amahoro yagerwaho muri Kongo tuzatera imbere. Bashatse kuvuga iki? Bashatse kuvuga ngo amabuye y'agaciro muri Kongo arahari, ariko umutekano ntabwo hari. Abantu benshi batinya kujya, ubwo nibyo Trump yagiye avuga ati biragoye ko amakampani yacu y'Abanyamerika twayohereza hariya muri Kongo, kandi hari iyo ntambara, iyo mitwe yitwaje intwaro iri kuza ikica abantu, abaturage bakava mu byabo, nta mutekano uhari. Rero aba baperezida ba Afurika baravuga ati nibura mu gihe twagira amahirwe aya masezerano ibyo abantu basinye bakabishyira mu bikorwa, amahoro azaboneka. Amahoro namara kuboneka, kampani z'abanyamahanga cyane cyane Abanyamerika, no bava ari Trump ubiri inyuma, ariko na Qatar. Wumvishe ko mu bantu Trump yashimiye Abarabu, yashimiye Abanyakatari, avuga ati Qatar turayishimira umuhate wanyu, hari impamvu bagombe baze bacukura amabuye y'agaciro, bahereze abo Banyafurika akazi bakore muri ibyo birombe.
why not inganda batazazubaka zitunganya amabuye y'agaciro, kubera ko amakuru ahari avuga ko Trump we icyo ashaka ari uko amabuye yajya agera muri Amerika atunganyije neza, pana gufata ibiki n'ibiki bivangavanze. Hanyuma rero ubwo Ruto yavuze ati natwe twizeye ko nibura ibingibi bigiye kuza gutanga umusaruro, hanyuma bose bakabyita ko ari bimwe mu bizandikwa mu mateka, ibi bintu bigezweho. Ngira ngo ni ibyo ngibyo twavuga kuri aya masezerano amaze gusinyirwa i Washington DC. Abakuru b'ibihugu bitatu, Congo, u Rwanda na Amerika, bashyizeho amasezerano, bashyizeho umukono bakoresheje ibiganza byabo n'ikaramu. Hanyuma ubwo rero nibyo ngibyo ngira ngo uwasoza nibyo. So mwakoze kubana natwe rero, ngaho mukomeze mugire ibihe byiza, mugerekwe na gahunda zacu. Ubundi busesenguzi kuri amasezerano ni mu makuru ku munsi w'ejo, ni mu kiganiro Susuruka ndetse n'ibindi biganiro bigenda bitambuka ahangaha. Imana ibare.